Nyakuteekateekwaho Julius Rwegasira kandi nyina w'omwana Nyakato Christine niwamwirukangiza ha polisi bwanyuma y'okushanga omwana ajwire obuhuto omu birgoona. Kuba nyo bariya bangize ntukurikira bene natubuuza ntabwo omushaija ogu yayizire akarara. Nyakato nagira ngu abaana aba akabasigira shebo bwanyuma y'okumutiinatiinisiriza emirundi mingi ngu naija kumwita kuyaherize kugyenda ekiniga yakimarira omu baana. Hati niho nayitireho brother wange nkagenda tugamba nkireba kaine ebizibu kumva yatakubaasa kungambira. Yashitamire na brother wange nawe aguma nangira ngu akafuna ebizibu konka atakungambira n'ekizibu ki. Ati konka nikireebeka omuntu okuba yakwasire sente kuzikumuha ashusha nk'owatabuka. Baitu ogwo agemesereziibwe kugyenda akaiba abaana hari shebo bwanyuma y'abashomesa b'abaana aba kumugambira ngu abaana nibanyangarazibwa ishebo. Hana akato akaine emyaka 4 niko kaabire nkanya kati mami tuba twine dadi agira muntu wagaruka yine aza kukwita naza kutematema na promise bamutiire ekibunu kyona n'ebironda. Patience ahari mpya orukura ofisi y'amakana abaana a polisi y'Isingiro yagira ngu bariyo nibahiganya kuteekateekwaho. Nituza kuforominga apo okureeba ngu omushaija ogu yavunaanizibwa amateeka okukubasika. Hono ogu nagira ngu enshonga z'ekika nk'eki zikanyira omu disitulikiti baitu niziruga aha buteekyerezana obukuba buri hagati y'abazaire. Obundi niturugirira kushanga omuzaire mu bombi arikozese ebintu by'obutokoza bwonko mbwenu eshonga kezo nyingi obworo. Ndi Ruth Nwamanya.